Riboti iria irekereirio ni kamiti ya gutetera ihoto cia gigatiba iria yuikaine ta Obdusman igie mateta maria Kenya makoretwo makirekereria megii mathina ma migunda ni yonanitie ati sekta ya migunda iri na mathina marabatara gutangikirwo rio. Muikariri giti wa kamiti ino Charles Dulo ni ahithuritie ati kamiti ino ni yamukirite mateta matanyihire 392 kuma mwaka-ini wa 2019 na hari mateta macio 260 matingitangikirwo, na riu kamiti ino ni irutite mukana wa thiku 60 kuri Mwandiki mukaru ministry-ini ya migunda gwetha kihonia kia mateta macio, kwaga uguo mamwoneririe ta mundu atakinyaniirie ikiro cia gutungata wabici-ini iyo. kuma riria twaingirire na haria tukinyite nginya umuthi uyu mateta maria turehirwo ni andu ni 300 ni 392 na maria tucokeirio riboti ya kwirwo ringi ko mundu augaga taitu ni urite kana mundu ni atunyitwo mugunda kana niki mugunda utare ko subdivision maundu ta mau kana ringi kuri migunda itari taitu mundu ni aroria niki atahirwo taitu. The principal secretary to process and resolve the pending complaints within 60 days from the date hereof and provide compliance report to the commission on the same, failure to which the commission shall give the office holder notice to show cause why it should not be declared unfit to hold the office. Gicunji kia 38 hari 100 kia mateta maya ni ati gukoretwo na thia wa kuheana taito gwikururia kwa mutaratara wa gwika transfer cia migunda guku gicunji kia 21 hari 100 kia mateta ari gukorwo maabitha thirikari matithikagiriria muingi. Mundu agoka kauga mugunda wakwa ni taito yakwa ni da apply taito ni ndianite document ciothe na ndithiaga ku ringi nikio igwa tukiuga ithu tuthiraga na abuse of power no uthire ringi urumo wabici yo welo toka kwa hiyo ofisi ugoka report gwitu koguo kindu kia mbere twamba gwika ni guthikiriria mundu. That an audit on all land registries in Kenya to establish the cause of poor service delivery, particularly processing of land title deeds, land transfers, and issuance of official search. Ningĩ riboti ino yonanitie ati mamwe ma mateta maikarite gatagati ka miaka 4 nginyagia miaka 15 matari matangikirwo guku mateta meri hari macio makirikana makoretwo ku kwa ihinda ria miaka itanyihire 25 kuri case cia miaka ta nginya 25 na mundu no arehe case nginya ringi kana ona atigana na case iyo ni gukua ngoro kuri ngiro na nginya kuri hari ici twina cio ici citacoketio riboti guku kuri nginya cia miaka 4 miaka 15 yani ni andu matuikite frustrated. These inefficiencies exacerbate Kenya's already complex land issues where disputes over ownership, fraudulent allocations and historical injustice persist. Hamwe na uguo kuri na mateta megie kuigucia gwa thirikari hari gucenjia motungata ministry-ini ya migunda mahuthire mitambo na kamiti ino yugite no nginyagia ministry ya migunda ikiuria wothe ngihota gutigirira wabici ciothe cia migunda irahuthira mitambo. Ithu twatindika muno irute wira no ni urakora tari utontu athie county zone wathi ministry ukaigwa kula andu mara sabotage yani andu matarenda nyamũ icio irute wira ni undu wa corruption. So uguo turo ya thirikari ni make sure to ni gwatuikire ni gukugĩa na digitization iyo ithie na mbere na aria marone ni kukwina loopholes tondu kuri andu maragiria nyamũ icio itikarute wira. Complete digitization of the land registries and records and the suboptimal functioning of the ADISASA platform is causing inordinate delay and creating loopholes for corrupt practices to persist. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Mathio Ndung'u wa Mbugua.